Normal ken yam kana sin barosh me bajaling. Ke jengwas me banarosh ke men chitwa kare wich ke South Sudan. Shalado shabos lakos ke pastor lakos ka Catholic chaja yen ko she tosh ka dol dangro. Tila dol titirei lakos ka Catholic. Goran wajin nyak nasin ko ken kami jira me jadid ke jan channel me leje jogan wajin goran wo bichpankel kan war online TV. Ban rajam ban jakwen ka do brana cha to ka je rewi ka South Sudan cha to gdi ki mu chodlat ban je chuling kel ku subscribe and tam ngot kan kono we re ler kaman banali ka jan gwasma en wala changa kel ka pay dio koron kina daraw di jan dang ro wan ban ler ma ban je chuling gwa shirgamen shaling ka tayin da gwasma shala do shi bolis ni ka will shika pastor lakos ka Catholic shika yen an kan bol police ni ke ju kuma tintira wesha ka will ka South Sudan shikan pastor lakot ka Catholic shika yen ka kor kami chaja kap toja ka dol dangro tilla let ka alter kire lakos Catholic re weshin wini kan dol dangro to tekel karun dangwel kel katimendo dien karun wal jok chaja ladino kan dol la let kan lelwa kos kel kejen pasoromo en pasoromo ranrul mododien chiran Afrika chaja ladino no kejen ba lede dwer mchoro lot karan lwakot shelado kon Shako yodika ko shinei tungwan lwakos shinei tungwan lwakos Catholic ka nyamlel mak tias ka ja ka daka ja ka gor ka nak pastor mishigat kan charo jama chajalat shako yodika engo daka lwakos ka nyamlel shwako shop ka shwako ran ko samokep shako ja yen chagwanya no shami jeglat cha dol dangro tila dol wa ko tila kana let kel shaka twach tila kana let culture ke was danen la bos pala la kana tin wa kan ka yup kwagne lo ko ske yup kan bos ana mo kel mi jegalong re wishin wanami cha juwi lo jen wang ka ja roja danen chalat ko shi jen ramadan la pastor sha tocha ka dol tila dole shuma gwar charoj ma chajala da captain got ramkel kadilwa kos Catholic kanyam lel mishal Abraham kur koldit charoj mo chajalat ke chajanget en mo chatog pujeno cha pastor yen en pastor mishali Clitus mirarul modong cha ke daman dol mila bim jeni chanko dio jeno dong la wude mo la toja kadol dundo dio ka jeno shejen shang nyam ka jen pastor ko be lat mishir kanom be jalat cha roj mo cha jalat Abraham kur ka kwiri ka manana ci togre wishin wini chela do kan doli toto sha kan nang dol wal ko ba panken ba ko wutem re wika awil mo gawken ko shudo mo cha ka kor ke cha toy ka en rajame chaje non kon biakel media ka Facebook page en gor jadere ko jek en wini en milat ka mogwase me cha to gon tongwana no Catholic pastor kel gana to ka dolen tiani na me mangai ke long rewin tongwan duno chaje kula ngaske en go let kan lad mishina mo en o de udara to cha ka dol ke wut na makana ngach antama jen ci tuwagare wika South Sudan no ci Catholic ni ki kwarken shiga touch ka gati tiani tram kelte gurun wal kel karam do diente gurun wal jok na me wa chiang mate ka ne te kon la Catholic ni duno mekan ka captain ci kana la dar rajamo ka shaja ngaiske duno mo chaga captain la ja ngai ke men jagaran let kana ka gadi tiani alaken ke gaini ki ka nastim la touch ke woni duno shikana ladna ke shikana gorno bikana lat ko kan Catholic ni tandien teken ke ne ri chala ke sistery ke ne ke mantage touch ke woni ka kwai ke jamala kana touch ba kana ki chikan touch kana ke nyok ba re Catholic ba ne ko la woni tin sha touch ka men ba
kene den kontin kule tosh ke wuni loken kene di shwal ke gay namo roj mishalat mishiro ladan tamare wecha ka South Sudan ka wil re lwa kos Catholic Church cha udomo chala do jen cha yen ko jen cha dol tani teram kerun wal keram kerun wal diok cha toy ke wa cha yen ramamo gorno jen bijin nyak nasen ko ken ke lade shala de kene titi tilaji Catholic Church mi jen shandien no ka che je gor jen go ken de ka loch wi dien gwal dan begatin ajela dan balinga jen gwasme nyak nasen ko ken ban len je kamado dien an biata kamal